Yada say yansa mo akwa babiem na mo achemra Adom TV Badwam kase no eso. Yada Apostle Dr. Ni Tekotegwa say enkranhensema ode abreye de du so no kase no. Ne etodwa wo bi a wo betie ni Kantamanto adwadufo nso eno wo mo kire se de gya na hyeye no hawede abre wo monema no yenya bi mpo eno ne nsem bi ya mampani John Dramani Mahama betena so ne na wotwe mu Sadi abasobo komano won hye bia ode to na kwan no ne nsem bi na no pay mede bro Adom TV Badwam kase wo share live on Facebook/Adom TV Extra Go TV 119 DSTV 280 ko YouTuber search Adom TV 2 kwadomonline.com nsem we any bebre so ewo ho anopay mahofade efri majoy trish oko Instagram ho bedre so kama medi de afia amankwa tamaklu afia ni de mientie se den nsem ni kiremu ankasa etie ejato Kantamanto edwadifo won niema ahodo ni nyina ahye ene wo hu se de hye no a honya ye pradada se de hwe kuransi soda denso ene ye rade Adom nti akeka ne masie ni ama won se pejam na no Adom kase ama ne boni akosua japoma ntwiko ho ene wo mukodi enkomo se de eja no enye nsunsuaso wo won mo so niema no kura na bi ni ho emu nsem kase no etwaso se yedumu bepiemu ewo eye Kantamanto ha edwadifo ni biditu yenim se womu niema a omo kraton ni nyina ahye na enam sa no enioma na short eniema bi ti se force bi wa omo kra jeans skinny ene nkwala ho nioma nyina ahye a nti se wutwa wani ebedru Kantamanto ha se wo pesa niema ni bi ata unye bi nto in fact na ya to niema gu container mu a mi se meji supply si yi container meji bi begu container mu eye bro no wawu na mani pe bia mayibi ama mato obi a okra na asabi o ni sika me de man no oton wie ansa na odiska na ba a short se bi kra ni o se me ni bi kra ho ni nyina ahye de meji ye nyina ahye ate de o de maye na ahye ana ono nso ne de ahye nti se ne so ono anya bi amayen a yeso ye nya bi ntom ye ne bi kra de ye nya ye no ni nyina ahye mi twa dress ewa haya eniama na ahye ne de ahayen a short e bi ni ho ye ni bibia ye sack ye hangers ye de hangir bibia ahye vesti for no mo ba ha de o munya bi nto this e bi o mo outside o be fa kokoton ne de e ho de o benya bi ba ya ha se de oba onya de o benya bi na short kra midi ne akosia ejapoma entry Adom News Ayento akase no so na lecturer ye ono wo University of Ghana Political Science Department and Badwam Penny John Dramani Mahama na baso no ho ba ye na wotwe entemu ne niema hodo a wo ye na ye na ni so nti no o kari no na wasusu no a o ha munchemu bedu de wotwe num die o de bema no mfa wo ba wo beta na chi na wo wie ne pe wo inaugurate no adechi pe ne hu de mo friend de wa hye na adwuma ase adwuma ase ne de on that major statement o kan ma Ghana fo wa komato wo ye me de omanfo bi mu a wo atwem na abanfo fra wo atwem anamo bi wa anka odo otu na ode faye enyinam kanje ho oba mankanya na ye bokodo obakoda atena na ye za ye adwuma na de ma na montu no wentu enso omampanyin obo anoba na de ka omanfo wa komato yim de wonya aboter na he would keep Ghana switched on de onya dzo obebado de wo friend de anamon papa anko de wona we twem ko wotu amama de mo ohaw na or threaten de ko ba ha ye no oremba na ho ntu no ono obotu anamon fofora o make sure de o friend de ye enyinam kanya no obeye edwuma na ne enyimanyim ho na emede ntentem okato committee bi de wonhwe na wonsa on wonka de masem na ademade no oya mefeye de chedem. You see, governance is a continuum and governance is not about playing game. O friend de MPP for we twemokwe what to abama o de kimpe na was started there was a war blame scenario John Mahama na John Mahama no yi echina don John Mahama no yi adecha NDC fu no yi even what to abama what na power mu 8 years mpo 8 years na ye boto aba no
part of their campaign, they were blaming the NDC. Na che the wara obana memua nsase ebe 1 week on the scale of 1 to 10. Mo hwe na ahwozin ni zeal na ni energy ode ya ama na 8.5 over 10. Why age nipa beye bi oye onye dembre yere kase oya ade bi su na onya sa ate dem aka de appointment no oreba no ni nyinara mbaye nti no afutu na mezere man de moreba no ya omfa enyim foforo so nye den omfa nka ho na mpo amano anso hwa ene efa no ye Cathedral mampani dada John ye nana adodanko akufuado eye so besi a wansi anwie no de owura jampo de to mampani John Dramani Mahama ni mo ene se ne benefit bi a wo na homegie mu obenya no omfa saa sika no enkosiesie na Cathedral nso say o ma yendwenwen ho ebia na ode yetrada ode okọ sika foforo sika onya aban ne sika anaso de ode bia wo yifi bia wo no ziko bebi on ma futu ameze man ne obiri kra ne nyame na obi nyina ho Akufo-Addo orihye ne nyame bode oboa no obeye omampanyin na obesi chapel dan amane no President Mahama no onyi ho enti on President Mahama wanhye Akufo-Addo wanhye nyame bo na oboa no obeye president bioma obesi chapel dan amane no ohye dem bo no na President Mahama no so onye Mr. Akufo-Addo ne ba to the Bible asolo David kade obesi chapel dan amane nyame ama wensa o mama ne ba Solomon si na President Mahama onye Akufo-Addo ne ba inti me pede me kade waka National Cathedral asem no so pede o kembia nasm kan de woma itu na expensive itu no we tu no woma yensu no yaka fe besika ne de su no Mr. Akufo-Addo na end of service benefit na entitlement won febi won fensu tu no National Cathedral is not of priority to the people of Ghana. Ghana forward to about Akufo-Addo. Abato no onye ba omian wotu tia no. It was a referendum on the failed governance of Akufo-Addo. Worry ye dem referendum no. They had the wastage and the thievery and the corruption involved with National Cathedral. They had it in mind. No, I dream unto what to the mabano what it's here Akufo-Addo no. Intino pede menyin dado de omampen Mahama mpobobodo o ka wan asema na asema o kan de ituna Akufo-Addo wetu $50 million no tuna wetu no oma yensu no sa wamra shebe de fiemu ne wono mo adwen se Dr. Dominic Anyini ya pawo no sa ban lawyer pani no wontumi ndi emunchire a wokasa no kase no edeba about arbitration claims in excess of over $500 million United States dollars. Can Ghanaians go to sleep believing that their money will be safe and that it will not be stolen through payment of dubious judgment debts, as we saw in the case of Badwam? And some for public tribunals in Honsono, one Ekasafa home, a one some trophy Shiamuno Ase. Mr. Attorney General Designate, why the public tribunal? What is our High Court not doing right, necessitating the creation of the public tribunal? The last 8 years, through the District Assembly Common Fund, 110 new courts have been created. If it is about more courts, like the MP, the NDC should pay more. There is therefore no need for the public tribunal. That was so now. Canadian Director General of National Lottery Authority, Samuel Uku, and then what they to Mahama administration no any mefano gaming and say gaming activities of course won sika samono. Na me na boa o man punto ye pa nti won obey on hweso ye. Nsem ni bi on ma yewra eyi ano
yɛyɛ to force ne yi ana ɛha kakra medical mu bi atwam ɔka no kwado benya yɛmba ne lottery ne betting ne gaming ne ade then ɔba yɛ ozina ɛnyɛ saa na ɔkan na obi na ebisa ne nsɛm kyerɛ de nwan ya na gya ɔno so kan ne dia no de sorry call na ɔka se na this year 50 million cedis per na benya from that tax ɛnyɛ no kware it's as the last time but some back of onya be 15 to multiply by 1 year you are likely to get more. The hobby also so abai so my young taxes are what you tell me then I'll be na what revenue so what me shown up we am common in somewhere yen dom kuma ko yen ye betimi abusa abai isan so yen dit na ko busa wa ban it say wa we twa o tekrema na se wo se ware na enochi no samia wukusani to just say eba na se wonu mu eyi betting tax and afi tax ahodo bi afiri wonu dia so wofo aban so pa nanso no wonhwe se obefa akwane san hodo so e dia pesika wonu mu yi sa tax ahodo ye afiri wa ebetumi aboa ma wonu mu atumi ayemponto djuma me get this taxes not that lottery and betting so no have been consistent and man Kufuado president Kufuado abai was so now be consistent and that Mahama so say taxes will be counterproductive because in Yadia ebeboa or man voluntary tax lottery and betting taxes yes will be push the pan wakutia or no abekwa kutia no my suggestion I made by now when the report is being laid on the floor of Parliament, and I'll make that point. So instead, now sit down with the stakeholders. Now, target also the support to our buying, not passing it on to the player. This year, yeah, one more from Plains South. Eddie, I said to a buying or any one more brat, your philosopher. A buying on her say MMDCs, the BA, yade, ebe maybe. Penny won for any talk. He said, one so abon who modern pa ewo. Any penny form here, Omokebi Dimu, MIE the DC, no, Omoreset to philosopher, Omodern Baba, some of the Neba, at the Asumji, Biakoye, Croye, at the Baba, a Patema man can't call it me Akoi, also a grassroots man, or here baby, our Fina Bravo, Asia, which me say, from Brizanum, dear, only Bibia or a Hanum. Avo, Onuneya. What a bonny humor pa our party no more. And no soon a share the manner. Puntuni bibia bequay our friend praise her. And say a coming quadia, young farmer avo. I can say, I DC in idea, say Oman farmer honorable to floss avoir. And yeah. Intasuko kwa ebe to actually party no our from Plains South Hanum say no ombeti enka ye pa because previously positions na kodi baby ahodo bebre echi zones wo hwe NDC ahonde ne pa so aye echi zone Hanum say echi zone na aboama anka 2016 kura konwa free ensem enye echi zone pa de a anka konwa ne free ensem wa Hanum say and this time around so omu nim no omu de e ka no omu antie amfa tumidie no ama honorable to floss avo ewo Afran Plains South Hanum say pa dia na yeso yanya DC ni bia obe free echi zone mu Hanum a ntasu kokko pa na ebeto de akere wom enye no so na Adom TV Badwam kase no ahana no pe ye DC aseda ya odia emre no ene wadaje fa ofide no nkoso na hasa wo kode erade mfa nkomra na hwayen wo YouTube Adom TV tube ye kwa ba na de obonkrata ne online de no e de atoaso